Godina je 356. stare ere. U Efesu, prostorima koji danas pripadaju Turskoj, gori Artemidin hram, jedno od 7 svjetskih čuda. To je bio hram posvećen grčkoj božici lova, divljine i prirode, Artemidi. Ali ovaj hram nije počeo gorjeti sam od sebe. Jedne julske noći 356. godine stare ere. Njega je zapalio čovjek po imenu Herostrat. On je to uradio iz jednog veoma čudnog razloga. Naime, želio je da ostane upamćen u historiji. Možemo reći da je uspio u naumu. Prema legendi, dok je gorio pomenuti hram u Efesu, u Peli, drevnom gradu Makedonske kraljevine, rođen je dječak koji će ostaviti izniman i neizbrisiv trag u ljudskoj prošlosti. Oni će stvoriti jedno od najvećih carstava na planeti. Deseci gradova će nositi njegovo ime, a neke od najistaknutijih ličnosti u historiji, kao što su Julije Cezar, August Oktavijan i drugi, će u njemu vidjeti uzora. Ime tog dječaka je bilo Aleksandar Makedonski. Kada kažemo Makedonija u kontekstu antike, to je prostor koji se u to doba protezao između Tesalije na jugu, Trakije na istoku, Ilirije na zapadu te Šarplanine na sjeveru. Uslovi za zemljoradnju su bili povoljni, a razvilo se stočarstvo i rudarstvo. Unutrašnje uređenje se zasnivalo na rodovsko-plemenskom uređenju. Makedonska država se ustanovila negdje oko 8. ili 7. vijeka prije nove ere, a na njenom čelu se tada nalazila dinastija Argeida. Oni su ukazivali na svoje mitsko porijeklo od legendarnog Temena, kralja grada Argosa. Prvi makedonski kralj, prema grčkoj tradiciji koji se spominje u izvorima, je bio Karan. Prema legendama, upravo je on poticao od prethodno pomenutog Temena, dok prema Herodotu, prvi makedonski kralj je bio Perdika. Bilo kako bilo, makedonska dinastija je tako otpočela svoj razvitak. Inače, ti Makedonci su najvjerojatnije dorskog porijekla, koji su govorili neku verziju dorskog dijalekta i koji su praktikovali neku vrstu grčke kulturne tradicije. Ali oni nisu srasli sa Grcima na jugu, koji su tvrdili da su Makedonci barbari. Makedonija se za vrijeme Aleksandra I. Makedonskog počinje širiti. I ne, to nije Aleksandar Veliki, danas svima dobro znani osvajač. Radi se o njegovom mnogo manje poznatom prethodniku. Nekako u tom periodu Makedonija je izvjesno vrijeme bila pod perzijskom dominacijom. Do ujedinjenja makedonske države dolazi pod vladarom Aminitom III. On je imao 3 sina, Aleksandra II. i Perdika III. Oni su vladali samo za kratko, jer tada jača istasava Aminitin III. Sin, a to je bio Filip II. Makedonski. On ubrzo sebe proglašava kraljem i tako otpočinje njegov period vladavine. Za vrijeme vladavine Filipa II. Makedonija počinje žestoko da jača. On je također uvidio da je Grčka prilično razjedinjena i probao je to iskoristiti. Filip II. Je reorganizirao vojsku, čiji je udarni dio sada bila falanga, odnosno postrojba pješaka koja je bila naoružana dugim kopljima, takozvanim sarisama. Filipova prijestolnica se nalazila u Peli, u Makedoniji, iako je po mnogim karakteristikama ona zapravo ličila na grčki grad. Također, on se maksimalno trudio da se uključi u grčke sukobe, kako bi na taj način nametnuo svoju vlast. Možemo reći da je bio uspješan u tome. U Grčkoj neki su bili za Filipa, dok su se neki žestoko protivili njegovoj prevlasti. Svakako, njegov najljući protivnik je bio govornik Demosten. On je bukvalno i ostao upamćen po svojim govorima, koji su bili usmjereni protiv Filipa II. Ti govori su i dobili ime Filipike. Sva ova politička prepucavanja su se uglavnom odvijala u Atini, dok za to vrijeme Filip je pokorio gotovo cijelu Trakiju. Ovi uspjesi su primorali Atinjane da sklope savez sa Tebancima. Tako dolazi do bitke kod Heroneje 338. godine stare ere između Makedonije na jednoj strani te Atine i Tebe na drugoj. Bitka je završena u korist Filipa II. Te Makedonija ostvaruje prevlast nad Grčkom. U toj bitci se je posebno istakao i Filipov sin, Aleksandar III.
Godine 336. prije nove ere, Filip II. Je ubijen u zavjeri. Na čelo Makedonije u svojoj 20. godini dolazi njegov sin Aleksandar III. Makedonski. Malo ko je mogao i pomisliti da će upravo taj Aleksandar u trenutku smrti vladati tada najvećim carstvom na planeti. Ali da započnemo priču od početka. Aleksandar III. Makedonski je rođen u julu 356. godine prije nove ere u Peli, prijestolnici Makedonskog kraljevstva. Bio je sin Filipa II. I njegove četvrte supruge Olimpije. Dosta legendi okružuje Aleksandra i njegovo rođenje. Jedna od njih je ispomenuta u uvodu ovog videa. Filip II. Je dosta ulagao u mladog Aleksandra. Učen je da čita, da lovi, da se bori i slično. Kada je Aleksandar imao 10 godina, trgovac iz Tesalije je Filipu doveo konja, koji je navodno bio neukrotiv. Međutim, upravo Aleksandar ga je uspio staviti pod svoju kontrolu. Konju je dao ime Bukefal. On je strašno volio tog konja, koji je kasnije s njim išao sve do Indije. Kada je životinja umrla, on je prozvao grad po njemu. U 13. godini života Aleksandra počinje obučavati ni manje ni više nego Aristotel. Tako mladi princ stiče kvalitetno obrazovanje. Sa 16 godina Aristotelova obuka je završena. Tada se već princ okušava u ratovanju. On još kao maloljetnik guši brojne pobune u Makedoniji. Odmah se vidjelo da novi nasljednik makedonskog trona itekako ima potrebne vještine za predvođenje vojske. To se definitivno i potvrdilo u prethodno pomenutoj bici kod Heroneje. Ipak, Aleksandrovo nasljeđivanje trona je postalo upitno, nakon što se njegov otac oženio drugom ženom, koja je imala sinove Makedonce. On je bio prisiljen čak i privremeno pobjeći iz Makedonije, ali te nesuglasice su bile privremene, te se je princ ubrzo vratio u domovinu. Ali tada dolazi do novih komplikacija. Godine 336. stare ere, na jednom vjenčanju Filipa II. Ubija njegov tjelohranitelj. Tako Makedonska kraljevina ostaje bez kralja, ali samo privremeno, jer na to mjesto odmah dolazi mladi Aleksandar. Vijest o smrti Filipa II. Se ubrzo raširila okolnim prostorom. To su mnogi vidjeli kao dobar trenutak za pobunu, tako da Atina, Teba, Tesalija te tračanska plemena sjeverno od Makedonije se odlučuju za pokretanje ustanka. Kada je novopečeni makedonski kralj saznao za ovo, uopće nije razmišljao o diplomatiji, nego se odmah sa vojskom zaputio na jug, prema žarištima pobuna. Ti ustanci su veoma brzo ugušeni, te se Grčka ponovno našla pod potpunom makedonskom vlašću. Prilikom ovih ratnih pohoda došlo je i do poznatog susreta između grčkog filozofa Diogena i Aleksandra, gdje mu je Diogen tom prilikom rekao da se makne jer mu zaklanja sunce. Ovo nikako nije naljutilo makedonskog kralja, čak što više, oduševilo ga je. Nakon toga, Aleksandar se okrenuo ka Balkanu, jer i na tim prostorima su bijesnile pobune. Sve je to veoma brzo stavljeno pod makedonsku kontrolu, ali u međuvremenu ponovno dolazi do pobune u Grčkoj, gdje su se Tebanci i Atinjani opet pobunili. Taj otpor je relativno brzo još jednom ugušen. Tako je Makedonska kraljevina pod vodstvom novog kralja dobro utvrdila sjeverne granice i riješila sve probleme u Grčkoj. Ali Aleksandru to nije bilo dovoljno, ni blizu dovoljnoga. Po završetku prethodno pomenutih događaja, on se odmah spremio za napad na Perziju. Taj napad je bila zamisao Filipa II, ali potpuna realizacija tog plana je pala na njegovog sina. Godine 334. prije nove ere, Aleksandrova vojska prelazi Helespont, to jeste Dardanele. S tim otpočinje jedno od najvećih osvajanja u ljudskoj historiji. Aleksandar je navodno ispalio strijelu ili bacio koplje na tlo Male Azije, tako označivši početak osvajanja. On je usput posjetio i ostatke Troje, jer od malena je bio opčinjen Ilijadom, te likom i djelom Ahileja, koji mu je bio i svojevrsni uzor.
Makedonska vojska je brojala preko 40.000 dobro uvježbanih pojedinaca. Iako se radilo o veoma dobro pripremljenoj vojsci, pred njima se nalazilo ogromno Ahemenidsko-Perzijsko carstvo. Istini na volju, ono je bilo daleko od nekadašnjeg vrhunca, ali i dalje se radilo o veoma velikoj i snažnoj državi. Do prve velike bitke između makedonskih i perzijskih snaga dolazi baš 334. godine stare ere na sjeverozapadu Male Azije, na rijeci Granik. Tu se makedonski kralj suočio sa vojskom koju su predvodili lokalni satrapi. Satrapi su u suštini bili namjesnici određenih provincija, to jeste satrapija. Perzijsko carstvo je za vrijeme Darija Velikog bilo podijeljeno na preko 20 satrapija. Bilo kako bilo, bitka na rijeci Granik je jedna od najvažnijih u ovom pohodu, jer da su Makedonci tu doživjeli poraz, vjerojatno bi cijela ova kampanja odmah bila obustavljena, ali poraz za Makedonce je bio nepoznata stvar. Aleksandar istina biva ranjen u ovoj bitci, međutim to nije previše uticalo na sam ishod bitke, jer makedonske snage odnose veoma značajnu pobjedu. Nekoliko perzijskih satrapa je i poginulo u ovoj bitci, a sam perzijski car Darije III se u ovom periodu nije baš previše obazirao na Aleksandra, te je borbe s njim i dalje prepuštao svojim satrapima. Makedonske snage su poslije toga nastavile sa osvajanjem zapadnih dijelova Male Azije, te su se zaputile prema unutrašnjosti ovog poluotoka. Tu je Aleksandar došao do grada Gordijuma, u kome se nalazio legendarni Gordijski čvor. To je bio, kao što mu i ime kaže, čvor kojim je frigijski kralj Gordije privezao jaram uz rudo svojih kola i prema tom proročanstvu onaj ko rasplete taj čvor postat će gospodar Azije. Aleksandar je jednostavno svojim mačem presjekao čvor. Nakon toga, Aleksandrova vojska se zapućuje prema jugu Male Azije, potom prema obalama Sirije, ali tu im iza leđa dolazi novi odred perzijske vojske. Ovaj put na njenom čelu se nalazio sam perzijski car Darije III. Tako da ubrzo dolazi do bitke između dvije strane, u blizini antičkog grada Isa. Neke procjene kažu da je perzijska vojska brojala preko 100.000 ljudi. Izgleda da im to nije puno pomoglo. Do bitke dolazi u novembru 333. godine prije nove ere i makedonska vojska odnosi veliku pobjedu protiv mnogobrojnijeg protivnika. Car Darije bježi, a perzijska vojska, saznavši za to, napušta svoje položaje. Ipak, Darijeva žena i kćerke bivaju zarobljene, ali Aleksandar je s njima krajnje humano postupao. Možemo reći da je na određeni način ova bitka odredila dalju sudbinu Perzijskog carstva. Nakon ove bitke Aleksandar nastavlja sa prodorom na jug. Njemu se ubrzo pokoravaju obalni feničanski gradovi. Makedonski kralj se potom zaputio prema Egiptu. Tu nije bilo problema za njega, jer su Egipćani apsolutno prezirali Perzijance zbog njihove grube vladavine. Tako da je Aleksandar dočekan velikodušno i bez otpora. Egipćani su ga čak što više i zavoljeli, te su mu dali krunu faraona. Prema nekim izvorima, egipatski svećenici su ga čak i prozvali sinom boga Ra. Godine 332. prije nove ere, u delti Nila, Aleksandar osniva grad kojeg proziva po sebi, a radi se o egipatskoj Aleksandriji. Inače, to je samo jedan u nizu gradova koje će on osnovati i prozvati po sebi na ovom osvajačkom pohodu. Ali ovaj u Egiptu je svakako najveći i najpoznatiji. Skoro 10 godina kasnije, nakon osnivanja, Aleksandar će se vratiti u ovu Aleksandriju, ali kao mrtvac. Godine 331. prije nove ere izbija pobuna u Sparti, ali to nikada nije preraslo u neki veći problem, jer su makedonske snage, koje je Aleksandar ostavio kod kuće, efektivno riješile ovaj problem. Nakon što je pomenuta pobuna ugušena, Aleksandar se okreće prema unutrašnjosti Perzije. Dobijao je on i ponude za mir od Darija, ali sve je to kategorički odbio. Tako da ubrzo dolazi do novog sukoba između perzijskih i makedonskih snaga. Do ove bitke dolazi u oktobru 331. godine stare ere na ravnici Gaugamela. Perzijanci su opet skoro pa duplo bili brojniji od Makedonaca, ali ishod bitke je bio isti kao i kod onih prethodnih. Perzija doživljava još jedan poraz, a Darije III se ponovno daje u bijeg.
Poslije bitke kod Gaugamele, Aleksandar triumfalno ulazi u carske perzijske gradove, Babilon, Suzu i Perzepolj. Od svih tih gradova najgore je prošao Perzepolj, koji biva opljačkan i zapaljen. Ali se sumnja na to da je Aleksandar zapalio Perzepolj kako bi se osvetio Perzijancima za njihovo prethodno uništenje Atine. Nakon toga, Aleksandar Makedonski je krenuo u potjeru za perzijskim carem, koji je već bio pobjegao u unutrašnjost carstva, ali makedonski kralj nikada nije uhvatio Darija onako kako je to on htio. Makedonske snage su stigle do Darija koji je bio na ivici smrti. Njega su izdali njegovi ljudi, prvenstveno satrap Bes, koji je nanio caru Dariju smrtne povrede, te je sebe lično proglasio perzijskim carem. Priča se da je Aleksandar Darija nakon smrti pokrio svojim ogrtačem, te naredio da se njegovo tijelo prenese u grobnicu njegovih predaka. Sada sa velikom snagom Aleksandar je nastavio prema istoku u želji da pronađe lažnog cara i da u potpunosti završi sa pokoravanjem Perzijskog carstva. Ali tu dolazi do problema. Ubrzo saznaje da Filotas, sin Parmeniona, jednog od najistaknutijih makedonskih generala, planira pobunu. Stoga Aleksandar naređuje njegovo pogubljenje, a potom šalje snage da pogube i Parmeniona, prije nego što bi imao prilike da sazna za smrt sina, jer u tom slučaju bi se mogao okrenuti protiv Aleksandra. Prodor prema istoku se je nastavio. Tu Aleksandru u ruke pada i Bes, kojeg su mu predali lično Besovi ljudi, tako da je doživio istu sudbinu kao i Darije III kojeg je on lično izdao. Bes će kasnije biti osuđen za izdaju cara. Izvori koji govore o njegovoj smrti dosta variraju. Prema nekima on je mučen pa pogubljen, dok drugi izvori kažu kako je razapet. Makedonska vojska je potom dalje nastavila prema istoku i 329. godine prije nove ere ona dolazi do istočnih granica Perzijskog carstva, ali to nikako nije značilo da je sukobima došao kraj. Aleksandrova ambicija je bila neprevaziđena, te je nastavio i dalje, i to sada u pohod na Indiju. Ubrzo je stavio i preostale jugoistočne dijelove Perzijskog carstva pod svoju kontrolu. U ljeto 327. godine prije nove ere je prešao planinski lanac Hindukuš. Mladi vladar Taksila doveo mu je 25 slonova te iskazao svoju pokornost. Još neke lokalne poglavice su ga priznale za vladara, ali neki su i odbili to učiniti. Stoga u zimu sa 328. na 327. godinu prije nove ere, Aleksandar je lično vodio kampanju protiv svih onih koji su mu se usprotivili. Nakon toga dolazi i do velike bitke protiv kralja Porusa u bici na rijeci Hidaspes 326. godine stare ere. Tu Aleksandar izlazi kao pobjednik, ali je bio oduševljen Porusovom hrabrošću, te ga je postavio za svog saveznika. Tu Aleksandar na obali rijeke Hidaspes osniva prethodno pomenuti grad Bukefaliju, svom vjernom konju u čast koji nije preživio bitku na toj rijeci. Ali sve ovo nije bilo dovoljno makedonskom kralju, koji je želio da nastavi i dalje. Želio je stići do Mitskog istoka, do rijeke koja je spominjana samo u legendama i koja je navodno bila kraj svijeta. Ali njegovoj vojsci je bilo dosta. Uvidjeli su da ratovi nemaju kraja, godinama nisu vidjeli svoje porodice, a nalazili su se bukvalno na ivici njima znanog svijeta. I pored svega toga, njihov vladar ih je tjerao i dalje. Također, ono što je strašno smetalo makedonskim vojnicima jeste Aleksandrovo ponašanje. On je usvojio dosta perzijskih običaja, što im se nikako nije sviđalo. Tako da se Aleksandrova vojska pobunila, odbijajući da maršira dalje. Kralj im je probao promijeniti mišljenje, ali je i on uvidio da nema druge opcije nego se vratiti nazad. Tako da on okreće svoju vojsku prema jugu. Usput on osvaja preostale teritorije, sada već nekadašnjeg Perzijskog carstva. Nakon što su došli do mora, dio vojske se ukrcava na brodove i vraća kući pomorskim putem, što je jedno veoma zanimljivo i uzbudljivo putovanje, jer su te vode dotada bile potpuna nepoznanica Evropljanima. Aleksandar je sa ostatkom vojske otpočeo svoj povratak kući kopnom, kroz surove pustinjske predjele. Godine 324. prije nove ere, on stiže u Susu sa ostatkom svoje vojske. Nemilosrdni uslovi u pustinji
su dodatno desetkovali njegove trupe. Po povratku u unutrašnjost svog kraljevstva je uvidio da neki njegovi namjesnici koje je on lično postavio ne vladaju pravilno. Stoga je on odmah naredio njihovo pogubljenje. Kada je Aleksandar stigao do pomenutog grada, tu je organizirano veliko slavlje i ogromna kolektivna svadba. Aleksandar i ostali makedonski generali se žene sa perzijskim princezama, ali ubrzo dolazi do novog problema. Naime, makedonska vojska se još jednom pobunila jer nije bila zadovoljna ponašanjem svog kralja i taj problem je veoma brzo riješen prije nego što je prerastao u nešto veći. Ipak, u Ekbatani Aleksandar doživljava novu tragediju. Njegov dugogodišnji najbolji prijatelj Hefestion umire nakon kratke bolesti. Ovo je strašno pogodilo Aleksandra. On je proglasio veliku javnu žalost i danima nije ništa jeo. Nakon toga vratio se u Babilon. Vjerojatno nije mogao ni zamisliti da više živ neće izaći iz tog grada. Tu su ga posjetili i zaslanici iz raznih zemalja, ali veliki kralj nije ni tu mirovao, nego je on planirao predstojeće vojne kampanje. Put na istok je bio prekrižen, tako da je on svoj pogled usmjerio ka jugu, to jeste na Arabiju, ali do tog pohoda nikada nije došlo. Aleksandar Makedonski je na kraju naišao na protivnika kojeg nije mogao pobijediti, a to je bila smrt. Veliki vojskovođa umire u Babilonu tokom prve polovine 323. godine stare ere u 32. godini života. Razlog njegove smrti je manje više nepoznat sve do dana današnjeg. Ono što znamo jeste da nakon jednog slavlja Aleksandar se naglo razbolio, te je zatim dobio groznicu koja je trajala oko 10 dana, nakon čega je i umro. Svakako da postoje razne pretpostavke koje govore o njegovoj smrti. Prema nekim umro je od bolesti, da li malarije, tifusa, kolere, a neki čak spominju i meningitis kao mogući uzrok smrti velikog osvajača. Tu je i jedna druga grupa pretpostavki koja potencira otrov kao uzrok Aleksandrove smrti. Čak su i neki antički hroničari naveli trovanje kao mogućnost. Neki su tu teoriju odbacili kao običnu izmišljotinu. Najubjedljiviji argument protiv ove hipoteze jeste taj da je prošlo 10, pa možda i više dana od početka bolesti kod Aleksandra pa do smrti, jer otrov koji ima tako dug raspon djelovanja vjerojatno nije bio poznat ljudima u tom periodu. Međutim, neka nedavna istraživanja su navela biljku bijeli kukurijek kao moguću opciju za Aleksandrovo trovanje, jer znamo da je ta biljka bila poznata starim Grcima, a isto tako joj je potrebno i više vremena da u potpunosti djeluje na osobu. Što se tiče razloga, odnosno povoda za trovanje Aleksandra, njega je itekako bilo. Mnogim makedonskim vojnicima je više bilo dosta Aleksandra. On je pogotovo pred kraj života pokazivao znakove megalomanije i paranoje. Još su i antički hroničari zabilježili da je Aleksandar bio veoma nasilan, impulsivan i ishitren. Kada sve to pomiješate, imate recept za jednu veoma neugodnu ličnost. Kada na sve to uzmemo i činjenicu da je Aleksandar konstantno mrcvario svoju već umornu vojsku, trovanje postaje sve mogućnija opcija, ali kao što sam prethodno rekao, nijedna ova hipoteza se ne može u potpunosti potvrditi, mada su mnogi više naklonjeni opciji da je Aleksandar III zapravo umro prirodnom smrću. Ako ćemo situaciju sagledati realno, on je imao veoma težak i prilično neuredan život. Par puta je ranjavan, a teške bitke protkane slavljima sa ogromnim količinama alkohola su možda uzele danka. Veliki kralj je bio mrtav. Iza njega je ostalo ogromno carstvo, koje je sada bilo bez vladara. U početku, prije sukoba za vlast, nastupila je neka nevjerica, jer niko nije očekivao tako iznenadnu smrt Aleksandra Makedonskog. Prije tih pomenutih sukoba za vlast, izbio je drugi problem. Šta učiniti sa kraljevim tijelom? Jer su se i oko toga javili izvjesni problemi.
Mumificirani Aleksandar u purpurno-zlatnoj odori i u zlatnom kovčegu je otpremljen za Makedoniju, gdje je trebao biti ukopan. Kovčeg je stavljen na velike i bogato ukrašene kočije, ali Aleksandrovi generali nisu samo tako htjeli da prepuste tijelo velikog kralja. Naime, njegovo tijelo je i dalje davalo određeni legitimitet. To je shvatio i Ptolomej, general Egipta. Stoga je on poveo veliku vojsku u Aziju, presreo je pogrebna kola, te je bukvalno oteo tijelo mrtvog Aleksandra. Nakon toga Aleksandrova mumija je odvezena u Egipat, gdje je jedan period boravila u Memfisu. Nakon toga tijelo je prebačeno na sjever, u Aleksandriju, grad kojeg je sam Aleksandar prethodno osnovao. U tu svrhu izgrađen je i mauzolej u centru Aleksandrije. U 1. vijeku nove ere, zlatni kovčeg u kojem je tijelo boravilo je pretopljen i zamijenjen je staklenim. Mumificirano tijelo Aleksandra Makedonskog je svojevremeno postalo izvjesna turistička atrakcija. Ljudi iz raznih dijelova Europe, Azije i Afrike su dolazili da posjete velikog kralja. Čak i uticajne historijske ličnosti, poput Cezara, Pompeja i Oktavijana, su također posjetile Aleksandriju i pomenuti mauzolej. Međutim, tokom 3. i 4. vijeka grobnica se postepeno gubi u historijskim izvorima. Vremenom je potpuno i nestala, tako da od 4. vijeka mi više nemamo informacija o Aleksandrovoj grobnici, kao ni o njegovom tijelu. Šta se dogodilo sa velikim kraljem, o tome možemo samo nagađati. U novije vrijeme razvile su se i brojne pretpostavke koje objašnjavaju pomenute događaje, ali kao i kod brojnih drugih pretpostavki, ni za ove ne možemo navesti sigurne dokaze. Jedna zanimljiva priča iz sredine 19. vijeka kaže kako je tumač ruskog konzulata u Aleksandriji jednom prilikom lutao po neistraženim podrumima neke tamošnje džamije u centru grada, te da je kroz rupu u nekim drvenim vratima vidio, kako se to navodi, u nekom staklenom kovčegu ljudsko tijelo s dijademom na glavi, polupognuto kao na nekom uzvišenju ili prijestolju. Oko kovčega su bile razbacane brojne knjige i papirusi. Ali ni ovu priču nije moguće potvrditi. Ona je samo zanimljiva priča i ništa više. Nakon toga je nastupio haos oko nasljeđivanja carstva, jer Aleksandrova smrt je bila iznenadna, a carstvo je bilo ogromno. Prvobitni dogovor je bio da Aleksandra naslijedi njegovo još nerođeno dijete sa suprugom Roksanom, ukoliko bude muško. I bilo je muško. Rodio se Aleksandar IV, ali ubrzo poslije toga dolazi do imenovanja Perdike, Aleksandrovog tjelohranitelja, za kralja. Tu poziciju nije dugo zadržao, jer je ubijen. Na kraju će sve to rezultirati velikim sukobom Dijadosa, to jeste generala nasljednika Aleksandra Makedonskog. Oni će ući u međusobni 40-godišnji rat. Kao rezultat tog dugog sukoba će biti 3 vladajuće dinastije, koje će u svojim rukama držati manje više nekadašnje carstvo Aleksandra Makedonskog. To su Antigonidi, koji su zavladali Grčkom i Makedonijom, Seleukidi, koji su imali vlast nad centralnom i malom Azijom, te prethodno pomenuti Ptolomeji, koji su vladali u Egiptu. Sve 3 pomenute dinastije će kasnije biti uništene od strane Rimske imperije. Što se tiče ostavštine Aleksandra Makedonskog, o tome je suvišno i govoriti. On i dan danas spada u red najvećih osvajača u historiji, a mnogi ga stavljaju i na prvo mjesto te liste. Činjenica da su ljudi poput Cezara, Pompeja i Augusta Oktavijana dolazili u Aleksandriju da posjete grob velikog osvajača dovoljno govori o njegovom uticaju. Aleksandrova osvajanja su imala i velikog uticaja na cjelokupnu historiju. U prvom redu tu možemo navesti rušenje ogromnog Perzijskog carstva. Dugoročno gledano, njegova ostavština se ogleda u helenizmu. Taj naziv su skovali historičari, a označava prodor grčke kulture na istok i njeno miješanje sa lokalnim kulturama. Taj period
je otpočeo sa Aleksandrovim osvajanjima i trajao je sve negdje do 1. vijeka nove ere. I sam Aleksandar se dosta zalagao za miješanje kultura, gdje je lično prihvatio brojne perzijske običaje i forsirao je sklapanje brakova između Makedonaca i lokalnih žena. Sam helenizam i proces helenizacije je jedna veoma opširna tema koja će biti zasebno obrađena nekom drugom prilikom. Tu se završava priča o možda najvećem vojskovođi i najvećem osvajaču svih vremena. Predvodeći svoju vojsku, on je srušio najveće carstvo u dotadašnjoj historiji i sve što je uradio je za nešto više od 10 godina. Nikada nije izgubio bitku, ali ni smrt ga nije mogla odvojiti od vječne slave. Samo možemo zamišljati šta bi postigao da je poživio još koju godinu. Zbog svih tih dijela, hrabrosti i nepobjedivosti, on je prozvan Aleksandar Veliki. Aleksandar Veliki je jedna od najpoznatijih ličnosti u historiji, a po mnogima upravo je on najveći vojskovođa svih vremena. Za života je stvorio ogromno carstvo koje se protezalo na 3 kontinenta, od Grčke do Egipta i na istoku sve do Indije. Ostao je upamćen kao vjerojatno najveći general starog vijeka. Kasnije značajne historijske ličnosti, poput Cezara i Oktavijana, su se ugledale upravo na Aleksandra. Zapanjujuća je i njegova brzina kojom je stvorio veliko carstvo. Naime, Aleksandar Veliki sve što je uradio je za samo 13 godina, što je veoma fascinantno, uzimajući u obzir da je srušio tada najveću silu na svijetu, Ahemenidsko-Perzijsko carstvo. Ali njegov utjecaj na historiju prevazilazi samo militarističke kampanje. Sva ova njegova osvajanja su na neki način spojila kulture istoka sa kulturom Grčke, te je tako nastao helenizam. Iako je helenistička kultura postojala još nekoliko vijekova, Aleksandrovo carstvo nije. Naime, on umire u 32. godini života. Njegovo carstvo se odmah dijeli, a nedugo zatim i raspada. Ali onda se pojavljuje jedna velika misterija, a to je sama grobnica velikog vladara. Ona je odjednom naizgled samo nestala. Pa šta se zapravo dogodilo s njom? I gdje se danas nalazi grob Aleksandra Velikog? Nakon što su se vratili sa pohoda iz Indije u Babilon, Aleksandar Veliki nije mogao ni zamisliti da više živ neće napustiti taj grad. Međutim, to je upravo ono što se dogodilo. Godine 323. prije nove ere, u 32. godini života u Babilonu, je umro Aleksandar Veliki. Ni dan danas se ne zna tačno šta je bio uzrok njegove smrti. Većina se slaže da je bila u pitanju neka jaka bolest koja ga je brzo savladala. Tako da u obzir dolazi groznica, tifus ili malarija. Neki tu navode i druge bolesti, dok pak neki smatraju da je otrovan, ali teorija sa trovanjem je veoma malo vjerojatna. To je bilo to. Aleksandar Veliki je bio mrtav, ali sada se postavljalo pitanje šta učiniti sa njegovim tijelom, jer svi generali su ga željeli preuzeti i sahraniti na prostorima njihove vladavine. Možda to zvuči čudno, to što je svađa nastupila oko mrtvog tijela, ali morate imati na umu da se radilo o Aleksandru Velikom. Posjedovanje njegovog tijela je bilo veoma važno za utvrđivanje legitimnosti generala. Prema nekim zapisima, ta rasprava je trajala čak 2 godine. Neki su željeli da se njegovo tijelo vrati u Makedoniju, jer ipak se radi o rodnom Aleksandrovom mjestu. U taj splet događaja se umiješao Ptolomej, jedan od Aleksandrovih najznačajnijih generala. Naime, on je sa vojskom presreo povorku koja je vozila Aleksandrov kovčeg ka Makedoniji i bukvalno je oteo Aleksandrovo tijelo i dovezao ga u Egipat. U 2-godišnjem periodu koliko su trajale ove rasprave, Aleksandrovo tijelo je balzamovano i smješteno u sanduk. Tako je napokon tijelo velikog osvajača smješteno u grobnicu u Egiptu, i to prvo u Memfis, pa potom u Aleksandriju, grad kojeg je dao izgraditi sam Aleksandar.
Grobnica se prema izvorima nalazila u središtu tog grada i ubrzo je postala veoma važna i posjećena atrakcija. Ljudi su dolazili iz raznih krajeva kako bi vidjeli grob velikog kralja. Ova grobnica je postala i važna tačka za neke pagane koji su počeli štovati Aleksandrove posmrtne ostatke. Tako se bukvalno razvio određeni kult. Nisu samo ti, pod navodnicima, obični ljudi posjećivali pomenutu grobnicu. Brojni rimski carevi su također dolazili vidjeti tijelo velikog osvajača. Kaligula, Vespasijan, Tit i Hadrian su rimski carevi koji su posjetili ovu grobnicu. Mnogi od njih su se i poistovjećivali sa Aleksandrom. Neki više, neki manje, ali nijedan rimski car nije bio toliko zaluđen Aleksandrom kao što je to bio Karakala. On je bukvalno mislio da je on reinkarnirani Aleksandar Veliki. Grobnicu su posjetile i dvije najvažnije ličnosti u rimskoj historiji. Radi se o Juliju Cezaru i Augustu Oktavijanu. Nije nikakva tajna da su se obojica divili Aleksandru. Prema nekim izvorima, Cezar je jednom prilikom doživio neku vrstu nervnog sloma, te je počeo plakati. Kada su ga pitali zašto plače, on im je odgovorio da je Aleksandar u njegovim godinama već vladao tada skoro cijelim poznatim svijetom. Dok Oktavijan, kada je posjetio grobnicu, je upitan da li želi vidjeti grobove drugih Ptolomejevića. On je na to odgovorio da je došao vidjeti kralja, a ne gomilu običnih mrtvaca. Kao što vidimo, više od 600 godina Aleksandrova grobnica je bila centralna tačka Aleksandrije i u isto vrijeme je bila velika atrakcija koju su neki posjećivali, a neki obožavali. Postoji dosta dokumenata koji spominju grobnicu i njenu lokaciju, ali tokom 3. vijeka broj tih dokumenata se smanjuje. Godine 390. nove ere Liban je od Antiohije spominje grobnicu Aleksandra Velikog i njegovo tijelo koje je tu izloženo. Ali ovaj izvor je veoma poseban. Ne zbog toga što nam on daje neke nove, dotada nepoznate informacije, nego zbog toga što je ovo posljednji historijski izvor koji spominje grobnicu Aleksandra Velikog. Posljednji izvor barem koji je nama danas poznat. Nakon toga, ona kao da je nestala sa lica zemlje i do dana današnjeg je nepoznato šta se s njom tačno dogodilo. Znači da više od 16 vijekova nama nema ni jednog pouzdanog i provjerenog izvora o lokaciji ili sudbini tijela Aleksandra Velikog. Međutim, iako nema podataka, postoje neke teorije koje bi mogle objasniti nagli nestanak ove grobnice. Jedna od najučestalijih teorija je ta da je grobnica zapravo uništena u okviru građanskih ratova u Rimskom carstvu. Naime, Rim je potresla takozvana kriza 3. vijeka i carstvo se polako udaljavalo od one svoje nekadašnje moći. Ekonomska slabost i loša provincijska vlada rasparčavaju rimsku državu. To dovodi do nesloge, pobuna, ustanaka i često do nasilja te uništenja. Posebno je tome bio podložan istočni dio carstva. Dobar primjer toga jeste pobuna iz 3. vijeka, koju je predvodila kraljica Palmirskog carstva, Zenobija. Ona je sa svojim odredima uspjela zauzeti upravo Aleksandriju. Kasnije je došlo do velikog sukoba rimske vojske sa Zenobijom. Prozenobijska pobuna nije dovela do uništenja Aleksandrove grobnice, jer kao što znamo, grobnica se spominje i 1 vijek kasnije. Svi ti ratovi su donosili veliko uništenje, pa postoji izvjesna mogućnost da je neki kasniji unutrašnji sukob doveo do uništenja vječnog počivališta Aleksandra Velikog. I to je jedna od dobrostojećih teorija, jer neki izvori navode da je Aleksandrija u pomenuto vrijeme bila gotovo neprohodna od ruševina. Druga teorija kaže da je za nestanak Aleksandrovog tijela kriva spiritualna revolucija koja je zadesila Rimsko carstvo tokom 4. vijeka. Pod spiritualnom revolucijom se misli na uspon nove religije, a ta nova religija je bila kršćanstvo. Mnogi ukazuju na to kako se širenje i jačanje kršćanstva
poklapa sa nestankom Aleksandrove grobnice. Naime, Rim je od svog nastanka bio paganska država. Štovali su razne bogove. Stoga, kada se je pojavilo kršćanstvo u prvom vijeku, ono je viđeno kao svojevrsna prijetnja. Tako da su Rimljani u početku bili krajnje nemilosrdni prema kršćanima. Protjerivali su ih, mučili i ubijali. Ali kako je vrijeme prolazilo, kršćanstvo se iznutra sve više ukorjenjivalo u rimskom društvu, sve dok nije došlo do samog vrha carstva, to jeste do rimskih careva. Konstantin Veliki, jedan od najznačajnijih careva iz perioda kasnog carstva, je 313. godine Milanskim ediktom izjednačio kršćanstvo sa rimskim mnogoboštvom. Uz to, zabranjen je i progon kršćana u carstvu. Nakon toga, kršćanstvo se je počelo širiti munjevitom brzinom. To će kulminirati za vrijeme vladavine cara Teodozija Velikog. On će još tokom 380. godina nizom dekreta zabraniti razne paganske rituale, zatvoriti njihove hramove i ukinuti njihove festivale. Prekršavanje tih pravila je nosilo tešku kaznu za sobom. Teodozije je kršćanstvo proglasio državnom religijom, a 392. godine nove ere donosi proglas kojim zabranjuje paganstvo u rimskom carstvu. Tako je rimski politeizam došao kraju, a ostalim pripadnicima rimske vjere je bukvalno objavljena neka vrsta rata. Teodozije ih je progonio, a ni kršćani nisu bili blagi prema njima. Sad se neko može zapitati kakve to veze ima sa Aleksandrovom grobnicom. Na neki način i ima. Ako pogledamo malo bolje, vidjeti ćemo da se vrijeme Teodozijevih proglasa i progon pagana baš poklapa sa nestankom Aleksandrove grobnice. Slučajnost? Možda, ali možda i ne. Ono što trebate znati jeste to da su rani kršćani bili jaki fundamentalisti i paganstvo su vidjeli kao oličenje đavola, te su u dosta navrata nasilnim putevima uništavali sve ono što je na neki način ukazivalo na paganstvo. A kao što sam još prethodno rekao, mnogi su štovali Aleksandrovo tijelo kao neku vrstu božanstva. Njegova grobnica je na izvjestan način postala svojevrsni centar paganstva i kao takva ona je vjerojatno bila trn u oku kršćanima, koji su štovanje Aleksandra vidjeli kao herezu. Tako da postoji dobra mogućnost da su upravo kršćani uništili grobnicu Aleksandra Velikog, a njegovi posmrtni ostaci, ukoliko je ovaj scenarij tačan, su ostali zatrpani pod ruševinama ili su uništeni na neki drugi način. Iz historijskih izvora sa sigurnošću znamo da su rani kršćani uništavali neka paganska svetišta, tako da Aleksandrova grobnica ne bi bila izolirani slučaj, nego zapravo još samo jedna u nizu građevina u tom rušilačko-osvetničkom nizu. Treća teorija o nestanku Aleksandrove grobnice je definitivno najzanimljivija, sa jednim neobičnim zaokretom na kraju. I ova teorija je vezana za kršćanstvo. Prije smo čuli da su kršćani često uništavali paganska svetišta, ali ne nužno uvijek. Naime, u ovom periodu kršćanstvo je bilo još u povojima i nisu imali mnogo svojih vjerskih objekata, a paganski hramovi su uglavnom bili veoma dobro i lijepo izgrađene građevine. Stoga su rani kršćani veoma često paganske hramove samo pretvarali u crkve i druge kršćanske objekte. Pa neki smatraju da je upravo ta sudbina zahvatila Aleksandrovu grobnicu, to jeste da je postala kršćansko svetište. Onda dolazimo do prve veoma zanimljive stvari sa ovom teorijom. Grobnica Aleksandra Velikog se posljednji put spominje 390. godine u spisima Libanija od Antiohije i nje više nema u pisanim historijskim izvorima, barem onim izvorima koje smo mi do danas otkrili. Međutim, 392. godine historijski izvori počinju spominjati grobnicu Svetog Marka u Aleksandriji. Sveti Marko je bio kršćanski svetac, a ujedno je bio i aleksandrijski biskup, te je on bukvalno donio kršćanstvo u taj grad. Stvar je u tome što je Sveti Marko živio u prvom vijeku nove ere, a njegova grobnica se nigdje ne spominje sve do 392. godine i to se počinje spominjati baš u isto vrijeme kada nestaje grobnica Aleksandra Velikog. Da li je to samo slučajnost ili tu ima nešto više? Nadalje, koincidencija u vremenu se poklapa sa koincidencijom u prostoru. Znamo da se Aleksandrova grobnica nalazila u središtu Aleksandrije, na raskrsnici glavnih puteva. Srednjovjekovne karte grada pokazuju da se i grobnica Svetog Marka
nalazila baš u središtu grada, u blizini raskrsnica drevnih puteva Aleksandrije. Pa kako su se dvije različite grobnice nalazile na istom mjestu? Za Aleksandrovu grobnicu znamo da se tu nalazila više od 600 godina, još od 4. vijeka prije nove ere, dok se Markova grobnica tu pojavila odjednom, kao da je nikla iz zemlje. Pa kako su se dvije različite grobnice našle na istom mjestu? Postoji izvjesna mogućnost da se uopće ne radi o dvije grobnice, nego o jednoj. Kao što sam prethodno rekao, kršćani su često paganske objekte pretvarali u kršćanske i to je dobro poznata činjenica. Ali šta se onda dogodilo sa tijela Aleksandra Velikog? Ukoliko je ova teorija tačna, postoji dobra mogućnost da su kršćani samo zamijenili identitete osoba. To jeste, da su pagansku grobnicu pretvorili u kršćansku, a da su Aleksandrovo tijelo samo prozvali tijelom Svetog Marka. U suštini, to bi značilo da grobnica i tijelo Aleksandra Velikog nisu nikada nestali, nego im je samo promijenjeno ime. Možda ovo zvuči čudno, ali svakako je bilo dosta bizarnih slučajeva tokom prošlosti vezanih za crkvu, poput suđenja mrtvom čovjeku, potom navodna naredba o ubijanju mačaka, jer se je mislilo da su đavolje sluge, nazdravljanje đavolu pred oltarom i slično. Stoga se ni ova pretpostavka ne čini nemogućom. Ukoliko se sve odvilo onako kako to ova teorija sugeriše i ukoliko je tijelo Svetog Marka zapravo tijelo Aleksandra Velikog, tek tada dolazimo do onog čudnog zaokreta koji je prije spomenut. Tokom ranije druge polovine prvog milenija Sjevernom Afrikom su zavladali Arapi, to jeste muslimani, tako da je pod njihovu kontrolu pala i Aleksandrija, te navodna grobnica Svetog Marka. Zapadnoevropski kršćanski svijet nije bio zadovoljan s tim, a posebno ne Venecija, jer je Sveti Marko bio zaštitnik u to vrijeme Mletačke republike. Njegov simbol je krilati lav, čije se skulpture mogu naći po cijeloj Veneciji, ali i na venecijanskoj zastavi. Stoga su Mlečani željeli da se grob njihovog zaštitnika nalazi u njihovom gradu. Ali kako dobaviti tijelo Svetog Marka iz arapskog grada? Mlečani su odlučili ukrasti ga. Godine 828. nekoliko mletačkih trgovaca se zaputilo u Aleksandriju. Iste godine kada je sagrađena i prva bazilika Svetog Marka u Veneciji. Kada su došli u grad i pronašli grobnicu, oni su na neki način došli u posjed tijela. Da li su ga nekome platili ili ukrali, o tome se ne zna, a ta informacija nije toliko ni bitna. Dvojica Mlečana, Tribunije i Rustik, su morali prokrijumčariti to tijelo pored Arapa i ukrcati ga na brod. Ali kako to izvesti, a da ne budu uhvaćeni? Oni su zapravo učinili nešto veoma domišljato. To navodno tijelo Svetog Marka su stavili na dno korpe, sanduka ili šta su već koristili. Njega su zatim prekrili slojem svinjskog mesa. Kada su prolazili kroz kontrole, Arapi su se zgrozili mesom, jer je svinjetina u islamu zabranjena, te su ih tako pustili bez detaljnog pregleda i na taj način je tijelo Svetog Marka stiglo u Veneciju, gdje je smješteno u baziliku. Prema tvrdnjama katoličke crkve, ono se tu nalazi i dan danas. Cijeli ovaj događaj je oslikan na umjetninama na ulazu u baziliku, ali ukoliko pratimo pomenutu teoriju, onda to tijelo u bazilici nije uopće tijelo Svetog Marka, nego tijelo velikog osvajača i paganskog božanstva Aleksandra Velikog. Tako da postoji izvjesna mogućnost da se tijelo Aleksandra Velikog danas zapravo nalazi u Veneciji. Važno je za istaći da su ovo samo pretpostavke, od kojih neke mogu biti tačne, ali još uvijek nema ključnog dokaza kojim bi ih definitivno potvrdili. Ipak, ostaje nam nada da ćemo jednog dana konačno saznati gdje se tačno nalazi grobnica najvećeg osvajača drevnog doba.